Priče 3, 5, 6. Treće poglavlje. Priča Solomonovih govori o nagradama mudrosti, Božjem vođstvu i poverenju. Upućuje mlade da slede Božji put, jer on donosi zdravlje, sigurnost i uspeh. Uzdanjem se uzdaju u Gospoda i svega srca svojega, a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim putevima svojim misli na njega i on će upravljati staze tvoje. Kada se oslonimo na Boga, a ne samo na sopstveni razum, on nas vodi pravim putem i daje unutrašnji mir. Priče 22. 22. priče sadrže praktične savete o ponašanju, roditeljstvu, poštenju i mudrosti u svakodnevnom životu. Uči dete prema putu kojim treba ići, pa neće odstupiti od njega nikad ostari. Temelj koji damo deci danas može ih voditi celog života, čak i kada su daleko od nas. Priče 4.23. Četvrto poglavlje je savjet o tome kako tražiti mudrost i čuvati ono što je sveto u sebi, posebno srce i misli. Nadasve čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. Naše srce oblikuje naš svet. Ono što u njega unesemo izlazi kroz naše reči, dela i odluke. Priče 27.17. 27. poglavlje se fokusira na prijateljstvo, odnose, iskrenost i upozorenja protiv zavisti i samoljublja. Gvožđi se oštri o gvožđe i čovek oštri lice prijatelja svojega. Dobri prijatelji nisu samo uz nas. Oni nas oblikuju, izazivaju da rastemo i pomažu nam da postanemo bolji. Priče 16.18. 16. poglavlje ističe suverenost Božju nad ljudskim planovima i ukazuje da Bog motri srca i nagrađuje poniznost. Oholost ide pred pogibijom i ponosi duh pred propasti. Oni koji se uzdignu previsoko padaju najniže. Bog nas poziva na poniznost. Ona otvara vrata njegove blagodati.